The challenge is immense, but the choices are clear. Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nongere mbaha ikaze mbifuriza kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Tubane rero muri aya makuru yo kuri aya manywa yo kuwa kane tariki 26 Werurwe 2026. Birumvikana ko tuserukanye amakuru agezweho cyane y'ibiri kuvugwa ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntago turi bwibande ku kibuga cy'imirwano kuko birasa nkaho imirwano yacogoye muri access zigiye zitandukanye nubwo imyiteguro y'urugamba ikomeje hagati impande zombi zihanganye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Aka kanya inkuru yihutirwa cyane tugiye kurebera hamwe iravuga ko kuri ubu ngubu nta kindi kigezweho uretse inama y'umutekano ya United Nations Security Council yiga ku kibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni inama y'umutekano ya UN yiga ku kibazo cy'umutekano muri Urasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari. Ni inama yateranye kuri uyu wa kane tariki 26 Werurwe 2026. Ndaje mbabwire icyo iyi nama aho iyi nama yabereye ndetse n'abayiyoboye n'intego nyamukuru muri rusange nyuma y'uko yiga ku kibazo cy'umutekano ese iragana kuki. Hanyuma ariko reka mbabwire ko muri aya masaha u Rwanda ruri kwakira abanyarwanda barenga 200 bari barafashwe bugwate na FDLR biganjemo abana n'abagore. Aba bose rero bari kwakirwa ku mupaka munini wa Rakoronishe, umupaka uhuza u Rwanda na Kongo hariya i Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yes, reka tubive muzi ndanababwira ko muri aka kanya byamaze kuba bikomera cyane i Kinshasa nyuma y'uko muri Joseph Kabila Kabange wahoze ayoboye iki gihugu yongeye kugaragara agaragaza cyangwa se atangaza ku butegetsi bwa Tshisekedi bukwiye kuba bwashyirwaho akadomo. Aka kanya i Kinshasa hari uko babona amagambo ya Joseph Kabila ngo ni nkaho rwose ari ukwiyemerera ibikorwa bya Alliance Fleuve Congo M23. Ese undi Kabila yavuze iki? Aka kanya ikigezweho ni iki? Intego nyamukuru ya AFC23 ivuze iki? Hanyuma n'ishyaka yashingiye hariya i Nairobi muri Kenya ryitwa Sovola RDC aka kanya rigeze he ritangira cyangwa se rikomeza ibikorwa byo kuharanira kubohora igihugu. Reka tubikomozeho ndanababwira ku bya UPDF n'igisirikare cya Uganda cyahisemo kurekura uduce tw'ingenzi muri Rubero nyuma y'uko M23 ku munsi w'ejo twabigarutseho yarekuye uduce twinshi two muri teritwari ariko abenshi kuranda rwa guverinoma Kinshasa barabyita icyo bita ngo ni retrait stratégique. Ndaje mbikomozeho turanyarukira mu Minembwe mbabwire ku bitero bya drone za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi byongeye kwibasira abaturage mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo byari kwa gatatu tariki 25 Werurwe. Haravugwa rero ibitero karahutaka ibi icyo byakoze ndaje mbabwire gatanu ku kandi biteye agahinda byaje bikurikira ibiherutse hariya mu bice by'Umurenge muri teritwari ya Minembwe ariko ni muri Fizi birumvikana ni muri Kivu y'Amajyepfo. Umutekano warazambye kubera ibitero by'izi ngabo za Congo FARDC n'iz'u Burundi FDNB by'umwihariko ibitero bya drone zituruka mu bice bya Uvira ndetse na Bujumbura. Nkuko twari tumaze iminsi tubabwira ku munsi w'ejo ibitero byavuzwe cyane ni byari byagabwe ku munsi wo kuwa kabiri niba nibuka neza. Ibitero bya drone za kamikaze byagabwe ahitwa Gitavi bigabwa ahitwa Karingi, Lundu na Gakenke byasize abaturage mu bwoba n'amajune bisiga binahitanye ibikorwa remezo cyangwa se bishenye ibikorwa remezo by'abaturage muri bino bice ndetse hicwa n'abaturage bamwe na bamwe barimo n'umusaza wo mu gace ka Lundu umusaza w'imyaka 95 witwa Rudaga twamubabwiyeho. Aka kanya rero haravugwa mu by'ukuri agahinda kubasengera mu rusengero rwa Selipa. Urusengero rukaba ruherereye mu gace ka Lundu narwo rwangirijwe n'ibi bitero hariya muri teritwari muri bino bice bya Minembwe. Abanyamulenge ntibarya ntibamira. Haravugwa indi nkuru rero y'ibitero byagabwe ku mugoroba ndaje mbabwiraho gatanu ku kandi. Hanyuma ikindi tuza kuba twibandaho muri aya amakuru turakomoza ku mutwe wa ADF NALU. Uyu mutwe urarikoroje turera hamwe rero byinshi kuri wo aka kanya. Ese ko ingabo za Uganda zahisemo kurekura uduce tw'ingenzi muri Rubero zigiye gushyira imbaraga mu bice bya Ituri. Reka turebe ibyari byo byose tubabwiraho gatanu ku kandi. Reka mpere kuri iyi nama y'umutekano ya United Nations Security Council. Ni inama yiga ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
yireba ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni kuri wa kane tariki 26 Werurwe. Ni mu nama rusange igamije gusobanurirwa uko ibintu byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku bikorwa by'ingabo za Loni zizwi nka MONUSCO. Iyi nama rero irayoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ariyo ifite ubuyobozi bw'iyo nama muri uku kwezi. Ikaba iyobowe na Masadi Bolosi, n'umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku bibazo bya Afurika n'isi y'Abarabu. Hanyuma ibyitezwe kuvugwa muri iyi nama, dore ko yanateranye, umuyobozi wungirije wa MONUSCO Vivian Van der Pel uyaherutse Goma, murabizi niyo ndege ya mbere yururukiye Goma yari imuzanye ubwo yari yurukiye hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Kuva M23 yafata umujyi wa Goma nta ndege yari yakaguye ku kibuga cy'indege. Iyari izanye uyu Vivian Van der Pel rero niyo yururukiye hano i Goma. Uyu rero ni umuyobozi wungirije wa MONUSCO, niwe uteganyijwe gutanga raporo ku miterere ya politiki n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vivian Van der Pel niwe uri utange raporo y'uko ibikorwa bya MONUSCO bihagaze, intambwe imaze guterwa mu gushaka amahoro muri rusange, byose niwe uza kubitangaza. U Rwanda narwo ruritabiriye inama hashingiye ku mategeko agenga inama y'umutekano, imbaraga zo gushaka amahoro. Raporo izibanda ku biganiro by'amahoro byagiye bikorwa, harimo amasezerano ya Doha yo mu Gushyingo 2025 hagati ya Leta ya Kongo na M23, amasezerano ya Washington yo mu Ukuboza 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Murabyuka amasezerano yashimangiwe yari yasinywe kuri 27 Kamena n'intumwa z'ibihugu byombi, ariko aza gushimangirwa tariki 4 Ukuboza umwaka ushize hagati ya Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo masezerano nayo hararebwa ibyayo. Hanyuma MONUSCO rero hararebwa uko ikomeje kwitwara mu gushyira imbaraga mu gushyiraho agahenge karambye kizwi nka CCLF, gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo binyuze mu buryo bwo kugenzura no kwemeza ko yubahirizwa. Ibibazo bikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo hari ibyo biganiro, umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba mubi, kuko ku itariki 11 Werurwe habaye igitero cya drone i Goma cyahitanye umukozi wa UNICEF Karine Bwise n'abasivile babiri. Abakora rwa guverinoma Kinshasa bo bakigamba ko ari bo bagize gute babikoze, kandi ko ngo bahitanye n'abayobozi ba M23 nubwo nta gihamye hari. Ubwo rero ni igitero cyahitanye umukozi wa UNICEF n'abasivile babiri. Iyi nama y'umutekano rero ikabiherutse mu by'ukuri no kuganira kuri iki kibazo ku ya 17 Werurwe nyuma y'ubusabe bw'Ubufaransa. Ibyifuzo by'umuryango mpuzamahanga nabyo birarebwaho, kuko hari gusabwa mu by'ukuri kugabanya imirwano hagati y'impande zihanganye. Harasabwa kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile, kurinda abakozi b'imiryango muri rusange. Reka ndebe uko babivuga mu buryo bwiza kugira ngo ntaza kugira icyo mbabeshyaho. Kugabanya imirwano hagati y'impande zihanganye, kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile, kurinda abakozi b'imiryango itanga ubutabazi. Abakozi mu by'ubutabazi ngo bagomba gukora akazi kabo mu mutekano batagabwaho ibitero ibyo ari byo byose. Ubwo rero mu ncamake, iyi nama igamije gusuzuma uko umutekano uhagaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igamije gusesengura uruhare rwa MONUSCO no gushaka ibisubizo byatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bw'igihugu. Murabizi ko MONUSCO ahangaha ndibaza ntese bagiye mbundi MONUSCO ejo twabivuzeho ko yagombaga kwerekeza cyangwa se kohereza ingabo mu mujyi wa Uvira nk'uko Leta Zunze ubwo M23 yari kuraguriya mujyi ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. MONUSCO yagombaga kohereza ingabo mu buryo bwihutirwa cyane, ntibyakozwe. Harabura iki, habuze iki ko bitakozwe? Ngo hoherejwe indege z'ubutasi ngo zitatu ku mutekano wifashe muri Uvira, n'aka kanya raporo zakabe zaratanze ntirashyirwa hanze. Ibyo byose rero ni ibyibazwa. Rero MONUSCO hari busesengurwa uruhare rwayo mu gushaka ibisubizo byatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo nifuza namwe mwambwira ni mumbwire, ese uruhare rwa MONUSCO ku mutekano hariya mu burasirazuba bwa Kongo rungana iki? Murabona MONUSCO ariyo gukomeza igirirwa icyizere aka kanya? Kuba MONUSCO ihari bifasha iki abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo kwimirwana idacogora? Mumbwire mu buryo namwe mubyumva. Hanyuma ubwo reka tuve mbizeze ko turi ahanga kugira ngo tuze kubakurikiranira ibyanzurirwa muri iyi nama.
icyo MONUSCO ishimwa n'ikigawa muraza kukimenya ahangaha gatanu ku kandi. Hanyuma Kinshasa uko babona ibya Joseph Kabila birahabanye cyane. Ngo Kinshasa ibona amagambo Joseph Kabila yavuze ngo nkaho ari ukwiyemerera ibikorwa bya Alliance Fleuve Congo. Ejo muri Kabila yaganiriye n'abayobozi ari hariya Himbi, yaganiriye n'itangazamakuru agira ibyo avuga ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, akomeza ku mpamvu ari mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane matware ya M23. Avuga byinshi bitandukanye ku ntego ze ndetse n'igikwiye gukorwa kugira ngo Kongo ibe libere. Ubaka kanya rero Kinshasa bo hari uko babibona. Ni nyuma y'ibiganiro Joseph Kabila yagiranye n'abanyepolitiki ndetse n'abagize societe civile muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ndetse n'ibitangazwa n'umutwe wa politiki witwa Souvera République Démocratique du Congo cyangwa se Souvera RDC washingiwe i Nairobi muri Kenya, yongeye kuvuga ku bibazo by'ingutu by'igihugu nyuma y'igihe kinini acecetse. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru ryo mu Birigi mu cyumweru gishize, Joseph Kabila yagaragaye anenga imiyoborere y'igihugu iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi, perezida uriho ubu. Ku bijyanye n'umutekano yavuze ko nubwo hari abavuga ko igihugu kiri mu nzira yo gucikamo ibice kizwi nka balkanization, wabona ko ibibazo kiriho cyangwa se ikibazo kiriho gisa n'icyabaye muri Sudani yise Sudanization. Avuga ko hari ibintu byinshi bihuriye ku kibazo cya Kongo irimo mu by'ukuri n'ibyateye igihugu cya Sudani gucikamo kabiri mu mwaka wa 2011 kikabyara Sudani y'Epfo cyangwa se South Sudan ndetse n'igisigaye cya Sudani. Hanyuma icyo guverinoma ya Kinshasa ibivugaho mu kiganiro n'abanyamakuru ku ya 24 Werurwe, umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yimatatu yaravuga. Yavuze ko ayo magambo ya Kabila asa naho ari ukwiyemerera cyangwa se gushyigikira ibikorwa by'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu uhanganye n'ingabo za Congo. Ngo guhitamo kuvuga ku ya 23 Werurwe itariki ifitanye isano na M23 ngo si impanuka, kuko ikiganiro Kabila yakigize tariki 23 Werurwe, kuko iyi tariki niyo ni isabukuru ya M23. Ngo rero guhitamo kuvuga ku itariki 23 Werurwe ifitanye isano na M23 si impanuka, ngo n'uburyo bwo gutanga ubutumwa ndetse no kugaragaza umugambi nyawo. Ngo hari n'uburyo bwo gukwirakwiza amagambo agamije kuyobya abantu ikizwi nka manipulation. Yanongeye gusaba abanyekongo gukomeza gukunda igihugu ndetse no kutagendera kuri ayo magambo ashobora kuyobya. Impaka ku miyoborere nazo zagiweho Patrick Muyaya, kuko yanze kandi ibyo Kabila yavuze ko igihugu kiyobowe nabi arabihakana. Avuga ko ubuyobozi buriho kuri ubu buri gukora ibishoboka byose ngo bukemure ibibazo by'abaturage, ibintu avuga ko bitakozwe mu gihe Kabila yari ku butegetsi. Agaragaza urugero ngo rw'inama z'abayobozi b'intara Conference de Gouverneurs mu gihe cya Kabila ngo zabaye nke cyane, mu gihe Tshisekedi ziba kenshi nibura 2 mu mwaka. Anavuga ko ibikorwa remezo nk'imihanda byatangiye kugaragara cyane mu gihe cya Tshisekedi. Uyu mutwe wa Souvera RDC mu kwakira 2025 i Nairobi, Joseph Kabila n'abandi banyapolitiki bashinze umutwe witwa Souvera RDC. Intego yawo ngo no kurwanya icyo bise igitugu, kugarura demokrasi, guhuza abanyekongo. Abagize uwo mutwe abavuga ko igihugu kiri mu bibazo bikomeye bya politiki, ubukungu n'imibereho, kandi bashinja ubutegetsi buriho kurenga ku itegeko nshinga, kugabanya ubwisanzure bwa politiki no gukoresha ubutabera mu nyungu za politiki. Basabye kandi ibiganiro bihuza impande zose byafashwa n'amadini nka Senko na ICC kugira ngo haboneke umuti w'ibibazo igihugu kirimo. Mu ncamake rero iyi nkuru iragaragaza uguterana amagambo hagati ya Kabila ndetse na guverinoma Kinshasa n'impaka ku mutekano muri Republika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Rero niyo bakora ry'imitwe ya politiki ishaka guhindura ubutegetsi cyangwa se guhirika ubutegetsi buriho. Mumbwire kuri ingingo naho nkeneye ibitekerezo byanyu. Ibyo Patrick Muyaya yaje atangaza n'ibyatangajwe na Joseph Kabila Kabange, ese bifitanye irihe sano? Ndagira ngo mumbwire, ese Kabila ari mu nyungu, ari mu murongo mwiza cyangwa se guverinoma Kinshasa ubutewe n'uburyo iyobowe, Kinshasa iyobowe hari ibyirengagizwa nkana kandi byakozwe neza? Ni mutubwire, mutange ibitekerezo. Hanyuma reka tunyarukire mu yandi makuru.
nyuma ya ubwo reka tunyarukira mu Minembwe gato. Mu Minembwe ibitero bya drone bikomeje kuri koroza hirya no hino mu bice bitandukanye by'Umurenge. Abaturage b'Abanyamurenge ntibarya ntibamira bitewe n'ibitero bakomeje kugabwaho. Ejo ndi kwa kabiri bagabweho ibitero ahitwa Kalingi, Lundu, Gakenge na Gitavi ni mu Minembwe. Abaturage bakavuga ko ibyo bitero byangije byinshi birimo amazu, amatungo ndetse n'inyubako z'amadini by'umwihariko amakanisa. Hari amakuru avuga ko kandi muri ibi bice ibyo bitero byari byiyongereye ku bwinshi ndetse drone za kamikazi nizo zakomeje kugaba ibyo bitero. Ejo bundi mu gace ka Lundu ibyo bitero byahitanye inka z'abaturage nyinshi ndetse zinahitana umusaza w'imyaka 95 y'amavuko witwa Rudaga. Twabigarutseho ntibukeye kabiri ntago bucya bataraye Rwantambi niko nabivuga. Ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba byari kwa gatatu tariki 25 Werurwe ibi bikorwa byarongeye byongera kwibasira abaturage n'ibikorwa remezo byagize n'ingaruka ku buzima bwabo muri rusange. Amakuru yizewe yatanzwe n'umwe mu basirikare bo mutwe wa MRDP twirwaneho mu misozi miremire ya Minembwe yagaragaje ko ku mugoroba wo ku itariki 25 Werurwe habaye ibindi bitero bya drone byakozwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi. Nkuko aya makuru bivuga ibyo bitero ngo byibanze ku bikorwa by'abaturage aho drone yateye ibisasu ku cyanyuma muramba bari ngo ni ku cyuma cya radio kizwi nka radio Tungane Minembwe. Rero igahungo ni igitero cyahungabanyije bikomeye imikorere y'iyo radio y'icyo cyuma cya radio. Iyi radio rero isanzwe ifatwa nk'umuyoboro w'ingenzi uhuza abaturage itanga amakuru ajyanye n'umutekano, imibereho ndetse n'iterambere ry'akarere. Uwo mutangabuhamya yakomeje avuga ko mu masaha y'ijoro hagana saa 9 z'umugoroba n'iminota 10 indi drone yongeye kugaba igitero mu gace ka centre ya Minembwe aho yakomerekeje umugore uri hagati y'imyaka 50 na 55. Uwo mugore n'umwe mu basivile bagizweho ingaruka n'ibi bitero nyuma y'abandi benshi bamaze kwicwa n'izo drone za FARDC n'abafatanyabikorwa babo harimo n'ingabo z'u Burundi na FDLR. Muri iyi minsi amakuru aturuka mu baturage ndetse n'abakurikiranira hafi y'umutekano muri ako karere aragaragaza ko ngo ikoreshwa rya drone ryiyongereye cyane. Bivuga ko zimwe muri izo drone zituruka mu bice bya Ovira ndetse no mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura. Ibintu bikomeje gutera impungenge ku ruhare rw'ibihugu by'abaturanyi mu bibazo by'umutekano muke uri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibitero kandi bije byongera ku bindi bikorwa bitandukanye ndetse biteye ubwoba bikorwa mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ingabo za leta n'iz'u Burundi ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Wazalendo bakomeje guhungabanya umutekano w'abaturage no kubica. Ibi rero bigatuma abaturage basanzwe babaho mu buzima bwuzuye ubwoba baba mu gihunga, kubura serivisi z'ibanze ndetse no guhungabanywa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi uko bwije nuko bukeye. Noneho ngo isenywa ry'iyi radio ryongera icyuho mu itumanaho ndetse no mu ikwirakwizwa ry'amakuru yizewe bigatuma abaturage benshi barushaho kuba mu bwigunge ndetse no mu rujijo ku mukuru ubwo ni ku makuru y'umutekano. Ikindi ubwo baburaho batabariza. Ikindi kandi nko gukomeretsa abasivile bikagaragaza neza ingaruka zikomeye z'ibikorwa by'intambara mu duce dutuwe cyane n'abaturage benshi. Ahangaha abariyo uhasenga yabasengera ndetse n'uwasenga agasenga yibanda ku gusabira abatuye mu bice by'Iminembwe kubera ko nagahinda cyane. Ese abafite muvandimwe, ufite nyogosenge mu Minembwe, ufite nyokorome, ufite so wanyu, ufite sogokuru, ufite mushiki wawe, ufite murumuna wawe, musengere kubera ko ibi noneho bigeze ahabi cyane. Ibintu bigeze ahabi cyane. Aka kanya rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari mu gihe gikomeye gisa mu by'ukuri cyangwa se gisaba no kwisobanura no kubazwa inshingano aho asabwa kugaragaza ukuri no gufata ingamba zifatika mu gukemura ikibazo kimaze igihe kirekire cy'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu nibwo buryo bwonyine bwo guhagarika imvugo zishingiye ku buryarya, kubeshya no gukorera no kugoreka ukuri byagiye biranga ibiganiro ku mutwe wa FDLR no mutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu myaka ishize ikibazo cya FDLR cyakomeje gupfukiranwa
n'imikino ya diplomasi idatanga umusaruro ugaragara. Hakomeje kugaragara mu by'ukuri imyumvire ivuga ko amasezerano adafite ingufu zigamije zihagije ashobora guhagarika uyu mutwe witwaje intwaro urimo n'abafite amateka akomeye mu byaha bya jenoside. Ibi rero byatumye habaho ugushidikanya gukomeye ku bushake n'ubushobozi bwa leta ya Kinshasa mu gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Ibiganiro byabaye tariki 17 na 18 Werurwe byibanze ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, byongeye kugaragaza isubiramo ry'amagambo asanzwe gusezeranya ingamba zihutirwa kandi zifite igihe ntarengwa zo gusenya FDLR. Nyamara aya magambo yamaze gutakaza agaciro bitewe n'amateka y'indi mihigo itigeze ishyirwa mu bikorwa, bigaragaza itandukaniro rinini hagati bivugwa kandi n'ibikorwa. Bigaragaza itandukaniro rinini hagati y'ibivugwa n'ibikorwa bigaragara ku butaka. Amateka y'iki kibazo agaragaza ko kwiringira gusa amasezerano ya diplomasi bidahagije. Nubwo Kinshasa yakomeje kugaragaza ubushake bwo kurwanya FDLR mu magambo, ibikorwa byagaragaye kenshi byagiye binengwa n'indorerezi zo mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ibi byatumye havugwa kenshi ko hashobora kuba hari ubufatanye butaziguye cyangwa se bunyuranyije n'amategeko hagati y'inzego zimwe na zimwe za leta n'uyu mutwe witwaje intwaro. Ni FDLR yashyizwe cyangwa se yashinzwe n'abasize bakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Ikomeje rero ku bimwe mu mpamvu zikomeza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibyaga bigari. Kuba uyu mutwe ugikomeje ibikorwa byawo bituma impungenge ku mutekano rusange n'iterambere rirambye bikomeza kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Ibiganiro byabereye i Washington byagaragaje kandi impinduka mu buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona ikibazo cya Kongo, gushyiraho igihe ntarengwa no gusaba ibisubizo bifatika byerekana ko amahanga atangiye gusaba ibisobanuro bifatika aho kwemera gusa amagambo ya diplomasi. Ku ruhande rwa Kinshasa, bisobanura ko igihe cyo kwirengagiza inshingano kirangiye. Perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bageze mu gihe cyo kugaragaza ibikorwa bifatika, bipimika kandi bishobora kugenzurwa. Gukomeza gukoresha imvugo zidafite ishingiro ntibikiri amahitamo ashobora cyangwa se ashoboka mu rwego mpuzamahanga. Byongeye kandi gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bisaba kureba kure no gusobanukirwa neza imikoranire igoye iri hagati y'abakinnyi bo mu gihugu ndetse n'imbere mu gihugu n'abo mu karere. Ngo ni ingenzi gusobanura neza uruhare rwa buri ruhande, gusuzuma ingaruka z'ingamba zifatwa no gushyiraho uburyo bw'imikoranire ihamye mu karere. Amaherezo rero, ituze rirambye mu karere k'ibyaga bigari ntirizagerwaho hatabayeho guhuza ubushake bwa politike nyabwo, gukorera mu mucyo ndetse no gukorana n'ibihugu byo mu karere. Ibi nibyo rero ngo byonyine bishobora guhagarika umuzenguruko w'amasezerano asubirwamo kenshi adatanga ibisubizo, bigahindura diplomasi igahinduka umutekano rero ugaragara kandi urambye ku baturage muri rusange. Aka kanya nabwiye ko hagiye kuba inama yikomeye cyane n'ubundi yiga kuri iki kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza kubabwira ibiza kwanzurwa, ubwo ni mukomeza kubana natwe muri mu nyungu. Hanyuma ikindi nababwira nuko ingabo za Uganda ku munsi w'ejo twabwiye ko M23 yarekuye uduce tw'ingenzi muri teritwari ya Lubero, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Bikavugwa neza ko duce M23 yaje kurekura ndetse ni igikorwa cyatangiye ku mugoroba ku munsi wo kuwa mbere. Ku munsi wa kabiri ingabo zisa n'izishizeyo. Ejo rero byirirwa bitangazwa ahantu hambere M23 yarekuye nahitwa Munyakondomi, Ivatama, Ilambula, Luseke ndetse na Musimba. Ibice bihereye hagati ya kilometero 10 ndetse hagati ya kilometero 5 n'10 uva hitwa Kipese majyaruguru y'Iburasirazuba bw'umuhanda munini Route Nationale nimero 2. Abaturage baho bavuga ko rero basanze inkambi zasizwe ziri mu busa, harimo n'ibikoresho bya gisirikare n'ibindi bintu abasirikare benshi ngo basize nyuma yuko bari bategetse gukora imirimo rusange kuwa kabiri. Rero barekuye Kipese, aha ni nko muri kilometero 20 ujya mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Lubero Centre.
abaturage nabo rero babonye ko rwose M23 iri kure kuruta uduce, ariko abenshi bati iyi ni reprise strategique, ntabwo ari ukunanirwa kurinda ibi bice ngo babirindire umutekano. Ikicombiro naho baravuga ko bariyeri ya Katondi ifatwa nkaho ariho hantu hanyuma M23 yari ifite ku muhanda wa route nationale numero 2, nayo komeje gukora mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, ariko ibikorwa byayo ngo byatangiye kugabanuka amasaha nyuma ya saa sita, ni ibiri guturuka Rubero. Nyuma yuko bitangajwe M23 rero ku ibyo bice rero byo muri Rubero, nyuma y'amasaha makinyeshyamba za M23 zivuye muri iyi myanya imwe n'imwe muri Rubero, ingabo za Uganda nazo zatangaje ko zigiye kuva muri aka gace cyangwa se zigiye kuva muri ibi bice bimwe na bimwe byo muri Rubero, cyane cyane hagati ya Rubero na Mahagi, nkuko byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Hanyuma itariki z'ingabo zizasohokera Rubero yamenyekanye, ni tariki ya 3 Mata 2026, ni mu minsi mike iri imbere. Izi ngabo za Uganda ziri muri Operation Shuja zifatanyijemo na FRDC, ni operation yo kurwanya ADF. Bakunze kwibanda cyane rero mu bice bya Beni mu kurwanya ADF na za Butembo, Ilobelo, Komanda, Bunia, rimwe na rimwe mu duce twa Mahagi. Ahangaha niho bagiye no gusohoka, twagiye tubigarukaho mu makuru yacu agiye atandukanye. Izi ngabo kandi bikavugwa neza ko mu bihe bitandukanye zagiye zikora ibikorwa bitandukanye byo kurwanya ADF, ndetse zagiye zihitana abayobozi bagiye batandukanye b'uyu mutwe wa ADF nkuko amakuru abigaragaza. Reka turebere hamwe mbibutse nk'amazina yagiye y'abayobozi ba ADF bagiye bicirwa muri operation zigiye zitandukanye hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bya Ituri ndetse na za mu bice bya Ituri ndetse n'ahangaha za Mahagi. Bikavugwa neza ko ubundi ADF nalu yaratesetse ariko ntirashira, ndetse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biracyabikora. Yagiye yica abantu mu bihe bigiye bitandukanye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri. Hanyuma reka mbabwire nk'abayobozi bamaze kwicwa muri operation zihuriweho za UPDF na FRDC hariya mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo turadusa nkaho twinjiye muri bike mu bigize amateka ya Operation Shuja, kuko ni igikorwa cya gisirikare cyahuriweho n'ingabo za Uganda, ni UPDF cyangwa se Uganda People's Defense Force na FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo. Igikorwa cya kigamije kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Allied Democratic Force uzwi nka ADF mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byatangiye, ni igikorwa cyatangijwe ku mugaragaro mu Gushyingo 2021. Cyatangiye rero nyuma y'ibitero by'iterabwoba byagabwe Kampala byashinjwe ADF. Uganda rero yahise yemererwa kohereza ingabo muri Kongo ku bufatanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Intego zayo rero zari ukurandura burundu uyu mutwe no gusenya ibirindiro byabo barwanyi ba ADF mu mashyamba ya Nord Kivu na Ituri, no kugarura amahoro n'umutekano ku baturage no gufungura imihanda n'ubuhahirane hagati ya Uganda na Kongo. Uko ibikorwa byagiye bigenda rero, UPDF yinjiye muri Kongo itangira kugaba ibitero bikomeye ku birindiro bya ADF hakoreshejwe indege z'intambara, imbunda zikomeye ndetse n'ingabo zo ku butaka. FARDC na UPDF kandi bakoranye mu bikorwa byo gushakisha no kurwanya abarwanyi mu kurwanya ADF mu mashyamba akomeye cyane aho ngaho muri Nord Kivu, Ituri n'ahandi. Hanyuma ibyagezweho rero mu ncamake, ibigo byinshi bya ADF byagiye bisenywa, abasirikare n'abarwanyi ba ADF benshi barishwe, hari n'abagiye bafatwa amatekwa, hari imihanda y'ingenzi yongeye gufungurwa yari yarafunzwe na ADF, ariko ADF ntiyarangiye burundu kuko na magingaya iracyahari. Hanyuma uyu mutwe w'iterabwoba ADF mu by'ukuri wisha abaturage barenga 500 muri teritwari ya Mambasa. Twagiye tubigarukaho, ni muri Ituri. Abaturage bibasuye cyane n'abatuye muri sheferi za Babila, Babombi ndetse na Bakwanza mu myaka yashize, nyuma yo kubona ko Operation Shuja itagikomeye cyangwa se itagihambaye. Tariki 9 Ukuboza 2024, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko mu bice ADF ikunze kugabamo ibitero akenshi hakoherezwa umutwe kabuhariwe w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'uyu muryango FIB kugira ngo
ngo uhagarike ubwo bwicanyi. Mbere gato ariko yuko Operation Shuja itangira, FARDC yajyaga igerageza ikagaba ibitero kuri ADF kugeza ubwo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo icyo gihe mu mwaka 2019 yari Richard Kasongo. Uyu yari yatangaje ko rwose umwe mu bayobozi w'umutwe wa ADF witwaga Mukubwa Islam yiciwe mu gitero cyagabwe ku barwanyi b'uyu mutwe mu gace ka Beni ku ya 30 Ugushyingo 2019. None icyo gihe Mukubwa yari umwe mu bayobozi batatu bakuru b'umutwe wa ADF bishwe. Ubwo rero abayobozi ba ADF bishwe muri Operation Shuja harimo nka Jamil Mukulu, harimo uyu niwe washinze ADF ariko ntiyiciwe muri Shuja nkuko amakuru abivuga, gusa yafatiwe muri Tanzania muri 2015 nubwo atari mu bishwe. Ubwo numva n'imbere gato yuko operation iba, hanyuma mu byukuri akaba ariko ari umwe mu bingenzi cyane mu mateka ya ADF. Hanyuma Seka Musa Baluku, uyu nguyu nawe yarishwe, niwe wasimbuye uyu Muluku ku buyobozi. Yari umuyobozi mukuru wa ADF ifitanye isano n'ubundi na ISS ni ISCAP. Hari n'amakuru menshi yagiye avuga ko yaba yariciye mu bitero bya UPDF, nubwo rimwe na rimwe bitahise byemezwa 100% ko aya makuru ari ukuri. Gusa hari witwa Abubakar Lukwago, uyu nguyu yari umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'imitwe yitwa ba ADF, yishwe n'ingabo za Uganda hariya muri Kivu ya ruguru. Hanyuma undi yitwa Muhamudu Kayira, yari mu bayobozi bashinzwe ibikorwa byo kugaba ibitero, uyiciye mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Ali Amin yari inzobere mu gukora ibisasu ikizwi nka AID specialist, yishwe muri Operation Shuja, bikaba byarahungabanyije cyane ubushobozi bwa ADF mu bitero byo mu miji, kuko uyu nguyu niwe wari ubizwiho cyane. Hanyuma ubwo ngubwo ni ibyo ngibyo. Ejo bundi havuzwe amakuru y'uwishwe witwa ngo ni Defender Kasibandi, ni umuyobozi ukomeye wa ADF mu gace ka Mambasa niho yiciwe. Uyu umuyobozi wa ADF w'umunya-Uganda Defender Kasibandi yishwe mu gace ka Mambasa. Numwe mu bayobozi w'umutwe w'iterabwoba wa ADF n'ubundi yishwe mu gikorwa n'ubundi gihuriho cy'ingabo za Kongo n'iza Uganda, FARDC na UPDF. Cyo gikorwa cyabereye ahitwa Asangwa, ni hafi y'uruzi rwa Lindi ku mupaka uhuza uturere twa Lubero na Mambasa. Nkuko igisirikare cya Kongo cyabitangaje ejo bundi tariki 24 Gashyantare, cyavuze ko rwose uyu Kasibandi yishwe ari kumwe n'abandi barwanyi 4, ngo ni igikorwa kigamije gusenya ibirindiro bikomeye bya ADF muri ako gace. Hari raporo yasohotse muri uko kwezi, bivugwa ko ni raporo ikomeye cyane ya Bridgeway Foundation, yaje igaragaza ko igaragaza izina n'ifoto bya Kasibandi ngo biri ku bayobozi bakuru ba ADF iyobowe na Musa Baluku. Igikorwa cya gisirikare ngo kibanze ku mutwe wari uyobowe na Abukas, n'umwe mu bayobozi bakomeye b'iyo mitwe uherutse kuyobora ibitero byahitanye abaturage benshi mu gace ka Bapeleni muri Rubero. Muri icyo gikorwa kandi abasivile 3 bari bafashwe bugwate bararekuwe, nubwo tariki nyayo cyabereyeho itatangajwe. Mu makuru yatangajwe mu minsi ishize byavuzwe ko nyuma y'uko umutwe wa Abukas wimukiye mu gace ka Bapele muri Kamena umwaka wa 2024, nyuma y'amezi make abarwanyi bawo bavuye Ibandulu berekeza ahitwa Ibilulu, banyuze ahitwa Midede bajya gutabara undi mutwe wa ADF wari warirukanywe mu gace ka Byakato ni Mambasa n'ingabo za FARDC na UPDF. Ibi rero bigashimangira amakuru avuga ko ibitero biri kuba mu gace ka Mambasa bikorwa n'imitwe ya ADF iturutse i Lubero, cyane cyane Mangrejipa iyobowe na uyu nguyu Abukas twahoze tuvuga. Ubwo rero umuvugizi w'ingabo mu gace ka Sokola rimwe Grand Nord ndetse na Front Nord ariwe Lieutenant Mark Elongo yatanze umuburo ukomeye ku bufatanye n'iyo mitwe, agira ati aho muri hose ibyo mukora byose, mu byukuri yatanze umuburo avuga ko ngo aho muri hose ibyo mukora byose ku bufatanye n'iyo mitwe, agira ati aho muri hose ibyo mukora byose mwihishe mufatanyije nabo barwanyi
turi kubakurikirana, muzafatwa mwese mushyikirizwa ubutabera. Ahangaha rero birasa nkaho UPDF na FARDC izo operation bahuriyeho zashegeshe umutwe wa ADF, ariko aka kanya ADF iracyakora ibikorwa bitangaje bihitana abaturage b'abasivile mu bice bitandukanye nkuko twagiye tubigarukaho. Ukibaza utese amaherezo na yahe? Ese ingabo za Uganda ko zivuye mu bice bya Rubero byuze ziricuma zerekeza muri teritwari ya zirerekeza muri Ituri hafi n'ubundi ya Rubero, ku buryo nibyongera kuba bibi cyane zizajya zigoboka, ni ikibazwa. Aha ariko muri Ituri biravuga ko MONUSCO yongereye ingufu mu kurinda abasivile ndetse nashyizeho ibirindiro bigera kuri 6 bya gisirikare ngo byimukanwa mu gihe umutekano ukomeje kuba muke n'ubundi muri iyi ntara bitewe n'ibikorwa by'iyi mitwe ya ADF. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bugamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi haraba inama, haranarebwa intambwe imaze guterwa. Rero ni inama ije mu gihe n'ubundi ibikorwa bya ADF muri ibira bice bigikomeje muri rusange. Hanyuma bikavugwa neza ko amapozisiyo izi ngabo za MONUSCO zagiye zishyiramo ibi birindiro byimukanwa. Reka turebera hamwe uburyo byagiye bipangwa. Bikavugwa neza ko ubutumwa bwa MONUSCO bwakashije ibikorwa byabwo ku rugamba murambabarira. MONUSCO ngo yongereye ingufu mu kurinda abasivile, ishyiraho ibirindiro 6 bya gisirikare byimukanwa mu gihe umutekano ukomeje kuba muke mu ntara ya Ituri. MONUSCO rero ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bukaba bugamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bunengwa n'abatari bake ko ntacyo bwamaze. Bwakashije rero ibikorwa byabwo ku rugamba kuva tariki 22 Werurwe. Hashyizweho ibirindiro 6 bya gisirikare byimukanwa mu turere twa Jugu na Irumu mu rwego rw'igikorwa cyiswe Nyundo 2 cyatangiye ku ya mbere Gashyantare uyu mwaka, ngo kigamije kurinda abaturage no gukumira ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. Ibice bikaba bikomeje kugaragaramo urugomo rwinshi muri Irumu. Imitwe nka Kodeko, Zaire, CRP ndetse n'inyeshyamba za ADF zikaba zikomeje kugaba ibitero ku baturage, naho muri Jugu imitwe ya CRP na Kodeko nayo ikomeje gushyira igitutu ku baturage. Ibirindiro bishya byashyizwe mu duce tw'ingenzi harimo Chumbu, Lopa ndetse na Loda muri Jugu, ndetse na Bavukutu, Boga ndetse na Talayeba muri Irumu, hagamijwe kongera umutekano. Abasirikare ba Loni abazwi nka Casque Bleu bakora amarondo buri munsi ku manywa na nijoro, kandi ngo bakaganira n'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage kugira ngo babone amakuru afasha mu mutekano. Hanyuma ibi ngo bigamije kongera icyizere hagati ya MONUSCO n'abaturage no kunoza imikorere yayo ndetse n'uruhare rwa MONUSCO rwagaragaye cyane mu gitero cyabaye tariki 21 Werurwe 2026 ahitwa Ilidani muri Jugu, aho abantu 14 bashimuswe barimo abagore n'abana, ngo kubera igikorwa cyihuse cya MONUSCO ifatanyije n'abayobozi b'imiryango gakondo. Abo bantu bose bararekuwe. Eric Zawadi ni umwe mu bagize societe civile yashimye icyo gikorwa agira ati, turashimira cyane MONUSCO, abashimuswe bari bambuwe ibintu byose byabo. Abasirikare ba Loni bahise batabara, abasirikare ba Loni bahise batabara barabagarura, ngo kuba rero bahari bituma bumva bafite umutekano kandi bigafasha abaturage kugenda bisanzwe nkuko nabo babyivugira. Uretse umutekano, ngo MONUSCO inafasha mu kugeza abakomeretse kwa muganga no gufasha abaturage kugenda mu bice byateje ibyago, ndetse no kubafasha gusubira mu mirimo yabo no guhinga nkuko Eric Zawadi abivuga. Abasirikare ba Loni kandi nkuko bigaragazwa ahangaha ngo batwara abakomeretse bajya kubavuriza ku bitaro bikuru bya Fataki, bagafasha abaturage kujya mu mirima yabo Ibule ahitwa Icopa ndetse na Sapari, kandi bagakora amarondo amanywa nijoro kugira ngo bakumire abanzi. Ubwo rero mu gusoza, ngo kuba MONUSCO ihari bifasha no kongera ubumwe hagati y'abaturage bari baracitse intege kubera intambara
zikomeje guca ibintu hariya muri biriya bice binyuze mu gikorwa Nyundo 2. MONUSCO igamije kongera umutekano no kugarura ituze muri utu turere twibasiwe cyane n'intambara. Aka kanya ikibazwa ni niba MONUSCO ari ikiri ingenzi cyane, kuko abanyekongo benshi bagiye bamagana ibikorwa by'iyi MONUSCO. Hari bube inama mu by'ukuri iza kwiga ku kibazo cy'umutekano w'Uburasirazuba bwa Kongo. Ibyitezwe kuvugwa muri iyo nama ni ukurebera hamwe nk'uko umuyobozi wungirije w'iyi MONUSCO Vivian Van de Perle aza kuba bitangaza ngo niwe uteganyijwe gutanga raporo ku miterere ya politiki n'umutekano muri Kongo, nuko ibikorwa bya MONUSCO bihagaze, intambwe imaze guterwa no gushaka amahoro nk'uko bivugwa. Ubwo rero turaza kumenya ese hashimwe iki mu bikorwa bya MONUSCO, niki cyagawe, ese byashimwe birayihereza amahirwe yo gukomeza kuyobora gukora cyangwa se gukora ibikorwa byo kurinda umutekano no kubunga umutekano n'amahoro muri biriya bice by'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ni ikibazwa. Ubwo rero muze kwa natwe turaza kubabwira icyanzuwe cyangwa se ibyagaragajwe nyuma y'uko hari hasabwe gushyiraho agahenge karambye, MONUSCO ikabigiramo uruhare, hanyuma bikaba nta kigaragara yakoze. Niba bihesha amanota, ibiganiro hagati y'impande zombi birakomeje, ariko abenshi barabyita ibyanyerereshwa kubera ko ibivugwa n'ibitangazwa bigiye bihabanye n'ibiza bigakorwa. Reka rero tubashimire cyane kubana natwe, ariko tunabasabe gukomeza kubana natwe mu rurerekane rw'amakuru. Tubasabe mu kandi subscribe kandi like, tanga igitekerezo, ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ukabikora mu gihe nawe ubwo wumva wanogewe.